Urriaren 21-ko osoko bilkurara. Gai zerrendarekin. Aldekoak. Barkatu. Esan dugu aldekoak, baina abstentzioak. Vale. Ez naiz konturatu. Ez nintzen etorri. Horrexegatik, bakarrik. Bigarrena, 2018ko fakturak onartzeko proposamena. Bai, onartzera edo ekartzen ditugu faktura batzuk, gure batzuk 2018ko, berandu sartu zialako eta ezin direlako sartu 18ko urtean, eta beste bi zeharik ez. Partidara gabe zeuztelako. Guztira 14.626 euroko faktura dira. Esan bestela, 3 faktura dira Galardi Haurreskolako janariaren fakturazioa 1.789 irurak, eta beste biladia bat jesmupalekua 8.712 ez dagolako, disponibilidadi gabe dagolako, eta bestea da pavimentos teknologiko zarra, hau da Gurutze Gorritik Mimendirako egindako espaloiaren kostua, 4.114, guztira 12.826 ere partidare gabe zeustelako. Eta, plenoan onartu behar dira. Aldekoak. Hiru hilabetetik behin eman berderen kontua da, pendiente dauden fakturak edo ordaintzeko, edo epean sartu ez direlako. Bi ekartzen ditugu orain honetan, irailaren 30 arte, hau kontuatzailea bajan zeolako eta ezin izan duen duelako ekarri, eta bestia da azkenekoa abenduaren 31 arte sartutako fakturak edo pendiente zeuztena. Lehenengoan, 1.256.000 eurokoa da, eta abenduaren 31 arte falta ziren ordaintzeko fakturak edo 2.257.000 euro. Ez du esan nahi orain ordainduta ez daudenik, gehienak ordainduta daude, baina epe horretan zeoztena pendiente. Kontu ematea da. Bai, Arrate frontoia dakizue, oberretan murgilduta gaude, beko lehen dantza eta egiten zen lekuan, horre modifikazioak egiten nahi dira, bi tatamiko gelak, gimnasioa, frontoi txiki bat, eta bar. Hoiek alokairurako tasak ez ditugu eta jarri behar ditugu, aurrerantzean hori irikitzen denean, aukera emateko, bazkide eta bazkidez direnentzat, erreserba egiteko. Beraz, prezioa dira pilota leku txikiaren alokairua, txikia berri bat egin da beko solairuan, 5 euro orduko, tatamien alokairua 13 euro orduko, eta bilera gelaren alokairua 20 euro orduko. Bilera gela bat egin da, eta honetan herriko elkartek doainik erabiltzeko aukera izango dute, eta izanik ere kirol elkartek lehentasuna izango dute, beste elkarten aurretekan ez da, hau dira tasa berriak. Aldekoak.
Bai, esan bezala 2019ko aurrekontuen proposapena bozkatzera ekartzen duguna eta eztabaidara. Eta, datuak eta zertan datza, sarrera gastuen artean 22.850.759 euroko aurrekontua ditugu. Iazkoarekin alderatuta, iazko aurrekontuarekin alderatuta 651.000 euro gehiago izango ditugu, egongo dira. Maileguak eta zorrak ditugu banketxekin eta orain urtearen hasieran 6.503.000 eurokoa da, baina urte bukaeran 5.918.000 euroko izango da. Horrek esan nahi du, zorpetze maila, Andoain udalaren zorpetze maila 3,03koa dela, eta muga legeak jartzen duen muga 25koa dela. 2019erako ez da mailegurik aurre ikusten, eskatzen, inbertsioak autofinantziazioarekin egingo dira. Eta aurrekontu hauek superabita dauka 686.000 eurokoa, hori da ohiko sarrerak eta ohiko gastuen artean diferentzio hori dagoela eta superabitakin. Eta importanteena da aurrekontu hauek betetzen dutela aurrekontuetako egonkortasun legea eta gastu araua. Departamentuka eta pixka xehetasunetara joanez, langilegoaren departamentuan 9.108.000 euroko gastu aurreikusten da, iaz baino 600.000 euro gehiago, batez ere aurre jubilazioetarako 335.000 euro daka kostu ordaindu behar dago 7 aurre jubilazioa izango dira 2019an. Langileen soldataren igoera 2,25 izango da. Kotizazioen ere igoerak ere bertan sartzen dira, igoera dauka, eta gurearekin, adibidez, badakizute gurearekin hitzarmena badaukagu, eta langile bat dagoela hemen kolaboraziorako orain arte 5.000 euroko izaten zen, eta proposatzen dana da 23.000 euro gehiago, beraz, 28.000 euro, bai langile horren, gurearen langilea udalean dagona eta hitzarmenen bitartez dagona, hobetzeko baldintzak eta bar. Zerbitzuaren departamentuan 4.827.000 euroko gastua aurreikusten da, aurrez 2018an, baina 351.000 euro gutxiago, eta jitxiera ajusteak gastu korrentean gatik izaten da, eta batez ere. Kulturan, 1.985.000 euroko gastua da, iaz baino 180.000 euro gehiago, batez ere kultur jardueretan 50.000 euro gehiago jartzen ditugu, proposatzen ditugu, inauteriak, San Juanak, jaitan 15.000 euroko igoera, gero baitare musika eskola banda topaketa, instrumentuak erosketa, gudua, horiek ere igoera eta berriak dira, eta baitare ondarreta ikastetxentzako ekintza kulturalak aurrea eraman alizateko ia 4.000 euro zegoen eta proposatzen duguna da 10.500 eurora igotzea. Euskeran 400.000 euroko aurrekontua da, iaz baino 50.000 euro gehiago, batez ere erabilerarako partida 20.000 eurotan igotzen da, elikadura partida 7.000 eurotan, batez bestera. Gizarte zerbitzuan 2.052.000 euroko aurrekontua dago, iaz baino 158.000 euro gehiago. Batez ere, igoera honetan, programa izen, arrisku egoeran dauden umeak detektatzeko programa piloto bat ikastetxekin txertatu nahi da eta haiekin lantzen nahi geha, horrek kostua 24.000 eurokoa da. Programa berri bat ere iaz hasi genuna ikastetxekin eta lantzen eta aurten jarraipen eman bertzaiona ongi etorri inklusiorako programa bada, etorkinen artean eta bertako biztanleen edo familien artekoa elkarlana edo sustatzeko 40.000 eurokoa. Enpleguan, 1.653.000 euroko gastua, iaz baino 40.000 euro
izango dira, batez ere eskualdeko enplegu programak urtero egiten direnak, hau diru laguntza bitartez daude, diru laguntza bai Lanbide, Eusko Jaurlaritzatik eta Foru Aldunditik datorkiena, baina oso importantea dira, eskualde mailarako ere, eta baita ere merkataritzarako guztira 93.000 euro txertatzen dira programa ezberdinetarako, bai Hirigune, Osalkin elkarteari diru gehiago proposatzen dugu ematea, eta merkataritzarako hainbat lanetarako. Berdintasunean, ajusteak izan du dira 156.100 euro aurten proposatzen dugu, iaz baino 10.000 euro gutxiago. Jarduera fisikoa eta kirola 1.130.000 euro aurrekontua, eta iaz baino 80.000 euro. Batez ere, igoera, frontoia zerbitzu gehiago emango dituenez, baita ere gastu gehiago, garbiketa lanetan adibidez, emango dituelako. Besteak baita ere diru laguntzetan, iaz bezala, gutxo gora bera, 1.957.000 euro diru laguntzetan emango dira, eta inbertsioak 904.000 euro proposatzen dira. Nabarmentzekoak edo bintzat, daudena da frontoiko obra 617.000 euro bigarren ordainteketa bada, hau da frontoiko obra 1.200.000 euroko aurrekontua edo adjudikazioa zaukan edo kostua dauka, hobe esan da, eta 2018 eta 2019ko aurrekontuekin ordaindu egiten da. Beraz, hau da bigarren partea. Udal etxebizitzetarako 50.000 euro eta informatikarako 20.008. Sarreretan, gastua bezen importante dira sarrerak ebai, Ibiaren igoera, 1.000 euroko igoera aurre ikusten da, iaz baino, batez ere Foru Aldundiak 1,5% igoera txertatu du Ibiaren edo katastroan, eta aurre ikusten da diru gehiago sartuko dela. Foru funtsa 600.000 euro gehiago izango dira iaz baino, eta baino 10.200.000 iaz 9.800.000 zifra hortikan. 600.000 euro gehiago izan dugu ditugu. Eta, baita ere, hirugarren kapituluan tasakete bestelako sarreretan 200.000 euroko sarrera egongo dira, batez ere igoera tasaketa igoera txertatu dalako zean. 2,5 KPI-a barkatu. Hori da, labur-laburrean, 2019-rako aurkezten diren aurrekontuak. Aurrekontu hauei emendakinak daude, alderdi guztiak egin dituzte emendakinak, beraz, batez ere ikuslentzat, beste alderdiekin izenda dago, orain hasiko dugu alderdi bakoitzarekin, bakoitza bere ikuspegia edo bere errondak ingo dira aurrekontuari buruz, eta baita ere alderdi bakoitza bere emendakinak aurkeztu dituen emendakinak ere aurkeztu eta esplikatuko ditu. Hori egin ondoren, ronda hori egin ondoren, eztabaidara zabalduko dugu mikrofonoak, eta baita ere, normalean denez, ohikoa denez, ordenean jungo gara hitza ematen. Ordena zein da, lehenbizi EH Bilduko bozeramaileak hartuko ditza, PSeko bozeramaileak hartuko ditza, EAJkoak, Ganemosekoak, Irabazikoak eta Zinegozi ezatxikitua. Hoi da ordena, normalean eta egiten dana. Beraz, Bai, atxaldeon. Alkateak aurkeztu dituen aurrekontu hauekin batera edo aurrekontu ez gain, gogoratu behar dugu proiektu asko ditugula oraindik 2019an zehar exekutatzeko, 2018ko aurrekontuetatik martxan daudenak, hitz egiten egira bai artxiboaren amaieraz, Dr. Guiziko parkearen amaiera, Nafarroa eta Zumea plazetako parken estalpeaz, Eskei parkaren erikuntza, frontoiaren obraen amaieraz,
eta baita ere, iaztik martxan jarri genuen Olagaingo saneamenduaren proiektuaren amaiera eta horren konsignazio ekonomikoa. Lehen Anak esan duen bezala, alkateak esan duen bezala, udaletxe bizitzak ere konpontzen egera eta horiek ere merkatura aterako dira agintaldia, alokairu sozialean merkaturatuko dira agintaldia bukatu horretik, beraz, denbora gutxi badugu ere, agintaldia bukatzeko asko dugu egiteko. Gure ustez, 2019ko aurrekontu hauekin, 4 urteotan ordenantza fiskalak eta aurrekontuak urtero onartu ditugu, gogoratu behar dugu gehiengo osoarekin atera ditugula gainera, eta hori guretzat importantea da gutxiengoan dagoen gobernua garela kontutan hartuz, gauzak ondo egin direnaren seinale delako. Akordioak eta, aurtengo aurrekontu baten ere horrela saiatu gara, indar politiko guztiekin izan ditugu, batzuekin gehiago, beste batzuekin gutxiago, logikoa dan bezala, baina Andoainek aurrera egin du urte guzti hauetan eta horretarako denen parte hartzea beharrezkoa izan dela azpimarratu nahi dugu. Udala egoera ekonomiko larrian hartu baldin bagenuen ere aurrekontu hauekin ikusten da egoera osasuntsuan dagoeneko Andoaingo udaletxea, eta oraindik 2018ko urtea ixtear baldin badago ere, agintaldi hasieran egin genuen bezala, konpromiso bera adierazten dugu, eta egoera ekonomikoaren berri emango dugula herribileren bidez agintaldia amaitu aurretik. 2019 urteko aurrekontu hauekin azken urteotako helburuak beteta daudela uste dugu, bai lehen esan bezala batetikan udalaren egoera ekonomikoa hobetu dugulako, uraren arazoari heldu genion eta 2015ean kontsumitzen genituen 2.153.000 metro kubikoetatik 1.154.000 metro kubikoetara jetxi gara, galeretan genuen 26% bat jetxi dugune. Eta horrek ere dirutan eragina handia izan du udaleko kutxan. Oraindik egia da inbertsioak egiteko daudela, zalantzarik gabe, baina oraingoan ez da beharrak eta derrigortasunak bultzatuta izango, eta beste planifikazio bati erantzun ahal izango zaio. Krisiko ekonomikoak eragindako kalteak handiak izan dira, azken urteetan baita Andoainen ere, eta udaletik ere erantzun eman zaie aurrekontu hauetan ikusten dugun bezala, bai enplegu politika sendoak martxan jarriaz, bai lehenik eta behin komarkan edo eskualdea osatzen dugun 6 udalerrien artean sinatutako kooperazio hitzarmenaren bidez, eta baita ere orain agintaldia amaitu aurretik garapen agentzia sortzeko emango dugun urrats definitibo hori bultzatuz. Asistentzia soziala handitu dugu, diru laguntza berriak ireki ditugu, alkateak aipatu duen berri moduan, eta sortu diren egoera horiek leundu nahian batetik, baina batez ere herritarren arteak egon daitezken ezberdintasun sozialak murrizteko helburuz egindako asistentzia edo diru laguntza sozialak bideratu ditugu. Guretzako importantea da azpimarratzea, eta aurrekontu hauetan ere bere eragina dauka, berdintasun saila martxan jarri dugula agintaldi honetan, oraindik ere pertsona aldetik osatu beharreko sail bat dela, baina bere sorrera jadanik nabaritu da, eta udalaren politikak trinkotu ditugu ere ikuspegi feminista batetik. Kale argiteria osoa berritu genuen, dirua aurrezteaz gain, argiaren kalitatea ere hobetuz, eta egiteko oraindikan inbertsio gehiago eta argi puntu gehiago jarri behar baldin badire ere, arazo horri ere irtenbide bat eman zaio. Hondakinen gaian akordio zabala lortu dugu, eta Andoainen gaikako bilketan dituen edo genituen datu txarrak iraultzeko bidea egin dugu. Eta oso posible da agintaldia bukatu aurretik ere finkatutako helburua lortu izana. Ere aipatu nahiko genuke, memoria eta elkarbizitzan urrats sendoak eman ditugula, egia da oraindikan sufrimendu guztiak ixtetik nahiko urruti gaudela, baina memoria politika egiterako orduan badugun oinarria asko hobea dela gaur egun ere. Eta hau guztia, herrigintzan aurrera pausoak emanez egin dugu, udala eta herritarren arteko distantziak laburtu ditugula uste dugu, eta parte hartzea eremu guztietara eraman dugu, bai auzo-auzoko batzarrak eginez, bai haurparken galdeketa eginez, martxoa 8 antolaketa parte hartze prozesu bidez egine, euskararen eguna antolaketa, ibili Andoain ekimenaren antolaketa, jaien antolaketa, abar eta abar. Hori izan da martxan jarri nahi genuen lan estilo berri bat, eta uste dut hori ere nabaritu dela. Beraz, eta eztabaidan sartu horretikan, uste dugu
nondik gatozen ere gogoratu behar dugula, emango den eztabaidan hau ere kontutan hartzeko. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente al público que tenemos hoy entre nosotros y especialmente a todos los estudiantes que están aquí para acompañarnos y esperemos que el pleno también sea interesante y ameno para ustedes. Por un momento, oyéndole hablar al portavoz de Bildu, he entendido que estábamos casi dando el informe de gestión de una legislatura. Porque hemos hablado del agua, de la iluminación, de los parques, de la convivencia, de los residuos, en fin, de un montón de cosas que, oye, está muy bien, pero yo tengo entendido que hoy venimos aquí a hablar sobre todo de la presentación de los presupuestos del 2019. Quizás sea porque a lo mejor es que estamos ya en pre-campaña electoral y, pues consiste en ir afianzando algunas posiciones. Nosotros vamos a ser bastante más modestos y vamos a hablar sobre todo de lo que veníamos a hacer aquí hoy, que era la presentación de presupuestos. Y sobre todo, antes de nada, vamos a proceder a presentar nuestras enmiendas. Por nuestra parte, hemos presentado los socialistas 4 enmiendas por un importe que asciende a 230.000 euros y que, consideramos que son básicas y viables para poder llevarlas a cabo. Por un lado, hemos presentado 2 relacionadas con el área de servicios, una de ellas por importe de 140.000 euros para renovar la red de abastecimiento de agua, en este caso correspondiente a los tramos de Carrica y Soravilla. La intención era que se pudiera ejecutar a lo largo de este año, ya que, por lo menos así lo vemos nosotros, vamos con bastante retraso en la planificación que se había realizado por los técnicos allá por el año 2015 a finales primeros del 2016. Por otro lado, habíamos presentado otra enmienda de 50.000 euros para mejorar la iluminación del municipio, ya que es verdad que efectivamente se han renovado todas las luminarias, pero aún así seguimos recibiendo muchas quejas de muchos vecinos por falta de iluminación en sus barrios. Y luego otras 2 relacionadas con el área de los servicios sociales, una por importe de 15.000 euros para ayudas a las familias para la compra de material escolar en comercios de Andoain. Con esta enmienda hemos querido, por un lado, ayudar al menos un poco a muchas familias que tienen dificultades en el mes de septiembre a la hora de poder hacer frente a todos los gastos que supone la incorporación de los niños al colegio. Y, por otro lado, que esta medida también sirva para impulso del comercio local de Andoain, que consideramos también que va a ser bien recibida por los comerciantes, ya que un requisito será que toda esa compra del material escolar se realice en los comercios de Andoain. Y por último, la 4ª enmienda es por importe de 25.000 euros y va destinada a dedicarla al alquiler de vivienda para jóvenes en Andoain. En estos 2 últimos casos, como serían ayudas, lógicamente habría que establecer la ordenanza para poder definir cómo se van a hacer todas estas ayudas y cómo va a poder llegar a manos de las y los andoaindarras. Si bien entendido, además de presentar las enmiendas, ya presentamos un poco toda la argumentación. ¿Vale? Entrando ya un poco en una vez ya explicadas las enmiendas, sí nos gustaría resaltar que el 29 de enero es verdad que la alcaldesa nos presentó el proyecto de presupuestos en la Comisión de Hacienda, pero ese día omitió lo que conocimos después a través de las redes sociales el 1 de febrero, y es que los presupuestos habían sido elaborados conjuntamente con otros grupos y personas de la oposición. Incluso ya aseguraban ese día que iban a ser aprobados durante este mes. Lo hemos dicho muchas veces y hoy otra vez lo vamos a repetir. A ver si alguna vez con tanto repetir y repetir, pues quizá lo acabamos consiguiendo. Nos parece triste y lamentable que H. Bildu hable continuamente de participación y luego se nos presenten unos presupuestos que ya aseguran se aprobarán sí o sí, dando a entender que ya no tenían ninguna intención de abrir un diálogo, al menos con los socialistas. Ante esta actitud, los socialistas podíamos haber optado ya por no presentar ninguna enmienda, ninguna propuesta,
Y, sin embargo, hemos querido huir y apartar toda confrontación, a pesar de, insistimos, las formas y la falta de participación que han seguido ustedes, y hemos decidido presentar las 4 enmiendas que acabamos de presentar, también ante el público y que todo el mundo conozca, que, como hemos dicho, ascienden a 230.000 euros. También queríamos decir, con respecto a las otras enmiendas, que bueno, eso yo creo que vamos a esperar un poco, ¿no?, para que vayamos un poco entre todos, que también ellos puedan presentarlas y luego ya iremos comentando un poco qué opinamos de cada una de ellas. Gracias. Perdón. Sí. Sí. Arratsaldeon. Iritsi gara ziurrenik udal batek ikasturte politiko osoan zehar duen eztabaida garrantzitsuenetarikora. Udal aurrekontuen eztabaida. Eta tamalez, ez da guk nahi edo ulertzen genuen bezala eraman eztabaida hau, ez da bideratu ere. Tamalez diot, diodan bezala udal batek duen erramintarik garrantzitsuena delako aurrekontua. Gure ustez, EAJ-PNV-ren ustez, EH Bilduk aurrekontuen inguruan eginiko agerraldian erakutsitako jarrera tristea izan da. Eta ohar bidez erantzun genuen moduan prepotentea iruditu zaigu ere. Ezin liteke guztiz itxitzat emandako proiektu bat publikoki aurkeztera atera, testu hori, eta hau literala da, testu hori otsailean zehar plenora eramana eta onartua izango dela baieztatzen den agerraldi batean. Batetik, gainera, oposizioko udal talde eta haien lanak gutxietsi egiten direlako. Salir públicamente presentando un presupuesto que ya se da por cerrado y anunciar que esa propuesta será llevada a pleno y aprobada en el pleno de febrero es un error para nosotros, ya que se ningunea al resto de grupos municipales de la oposición. Los jeltzales no compartimos la actitud mostrada por el equipo de gobierno. La relacionamos con viejas maneras de hacer política y bastante lejos de llegar a consensos. Si bien es cierto que EH Bildu cuenta con la mayoría numérica a día de hoy para sacar adelante el presupuesto, no entendemos cómo se aplica el rodillo y se ningunea de esta manera las aportaciones y mejoras que puedan hacer el resto de partidos políticos. EAJ-PNV considera que el proyecto de presupuestos presentado por EH Bildu es continuista, prevé muy poca inversión y limita esa capacidad exclusivamente al remanente. Es por eso que los jeltzales presentamos propuestas para mejorar las cuentas y atender necesidades de primer nivel de los andoaindarres. En este caso ya en forma de enmienda, claro. Recalco esto ya que nos parece importante. Cerrar un presupuesto y decir luego que estás dispuesto a negociar con el resto resulta cuanto menos curioso. Entendemos que las formas deberían haber sido al revés. Primero negociar y luego cerrar. Baina ez da hala izan. Gure emendakinak gutxienekoak eta beharrezkoak direla diogu. Legealdi osoan eskatu ditugun gauzez ari gara. EH Bilduk bete ez dituen aurreikusitako proiektu ez alegia. Eta hauek dira gure emendakinak. Renfeko etxola, 25.000 euro. Legealdi hasieratik daramagu honekin bueltaka. Hasieran Renfe Adifek makina ipintzeko ezinbestekoa omentzen. Hitzarmen zirriborro bat osatzera iritsi zineten, elkarlan hori osatzeko. Orain, azken zurrumurua, Renfe Adifek obrak bere gain hartuko dituela osotasunean, martxoan hasiko direla obrak. Zuek sinisten duzu guk ez. Ez dugu sinisten. Renfe Adife, aigea, badakigu lana nola egiten duten. Orain urtebeteko ordezkari ez ari gara? Apirilak 28tik aurrea sartuko direnez? Konpromezu irmoa nahi dugu udalaren aldetik, udalaren esku dagoen guztia egiteko. Renfek makina ezartzeko, txabola ezarri behar baldin bada, ezarri dezala. Eta aurrikusi dezagun partida hori eraikitzeko. Eta bide batez, Madrilen,
indarra edo presioa egiteko. Bigarrena, kale arkiteria. Barkatu mozteagatik, zergatik, emendekina jartzekoan hori etxolatari, baino nondik kenduko da, osea, nola da aldaketa, aipatu behar da. Ez? Osea, jartzen dizuen beste, eta aurkezpena, emendakinaren aurkezpena, jakiteko, aurkezpena. Ez dago diskursa, diskursan ari bazera, ados. Barkatu Imanol, ez dut esan gustatu. Beste bigarren emendakinara zijoala, Imanol, nik ez dut esan, emendakina aurkezten ari bazera... Nik ez dut esan, ez dudala esango dirua nondik hartzen. Ez hori, nola bigarrenera zingoazen... Ez diazu usten, esango dut. Ez, aipatu. Momentua etortzen denean, esango dut nondik hartuko dugun dirua. Perfecto, oso ondo. Perfecto. Emendakina aurkeztea da. Barkatu, jazta. Jakin ezazuen, ez daukagula inungo komplejurik adierazteko nondik aterako dugun, Osea, inolako komplejurik ez daukagu orduan. Ez dut inungo zalantzarik. Eta ondo ikusten dugunean, aurkezpenean bazaude, aurkezpenean zaude. Nik bakarrik apetzen dut, emendakina aurkezten danean, da, nondik, zer eta nondik. Horregatik, da administrazioko gauza bat besterik ez. Gero valorazioa bakoitzak egiten du, bai? Momentua iristen denean, perfecto, komentatuko dut nondik ateratzen dugun dirua. Oso ondo. Baina guk ikusten dugunean momentua. Kale arkiteria, 100.000 euro. Herritarren eskaera ugari daude, Andoain barruan, naiz kanpoaldean. Orain dela 2 urte, lehen EH Bilduko bozeramaileak esan duen bezala, beharrezkoa zen argiteria aldatzea eta hortan inbertsio potente bat egin zen da aldatu zen. Baina eskaerak ez dira hor bukatzen. Partida desente murriztu dezute eta guk nahi duguna da herritarren eskaerei irtenbidea eman. Behin baino gehiagotan, zerbitzu batzordean, aipatu izan dut, eskaera horietako bat, dala Superamarako rekta horretan, argi puntu bat eskatzen dute bizilagunek, hor dauden baserrietako eta sarrera hortan argi puntu bat eskatzen dute, eta Alejandro Kalonjeko auzokoak ere argi puntuak eskatzen dituzte, beraien egoera nahiko penagarria da. Orduan, gure ustez, herriko puntu beltz bat da, momentu hontan, leku hori, auzo hori, eta hori ezabatu nahiko genuke. Horregatik, 100.000 euro. Leizotza auzora, ursarea, 310.000 euro. Gogoan dugu, orain ez urte asko, udalbatza honetan emandako eztabaida EH Bilduren esanetan, ez omen ginen gai gure ursarea kudeatzeko. Gaur, 2016 eta 2017ko aurrekontuetan egindako apustua eta gero, egoera bestelakoa da. Denborak erakutsi digu gai garela gure ursare propioa modu eraginkorrean kudeatzeko. Fasetako plan ambizioso bat ipini genuen martxan, baina hori ere erdibidean geratu zaigu. Eta geratu zaigu, EH Bilduk erabaki duelako proiektuekin aurrera ez egitea. Eta konpromisua kajoian sartu du. Antza denez, hauteskundeetako askoz populistagoa da parkeak eta jardinak eta konpontzea, hasitako lanak amaitzea baino. Guretzat, ura, egunero etxean kontsumitzen dugun ura, herritarrentzako lehen mailako zerbitzua da. Leizotzeko udalsare berriaren lanak, baltzuketa eta galardi artean, beharrezkoak dira. Inguruko baserri eta etxebizitzen hornidurari eragiten dio. Ez da horrelakorik agertzen aurrekontuetan eta horregatik 310.000 euro. Zuhaitzen kimaketa da laugarrena, 59.000 euro. Zerbitzu batzordean udal teknikariek aurkeztu diguten zerrendako beharrak asetzeko ez da nahikoa zuek aurrekontuetan aurreikusitako 8.000 euroak. Oso urruti joan gabe, astearteko ogasun batzordean, ebazpen bitartez onartuta zenuten gastu zerrendan, 29 zuhaitzen kimaketa lana egiteagatik 8.700 euro inguru ordaindu ziren.
Hemen dago muga, 29 zuhaitzea urtean. Zer gertatzen da beste zuhaitz guztiekin, edo kimaketa berezia behar duten zuhaitzekin. Horregatik, partida handitu egiten dugu. Izen programa, 25.000 euro. Izen programa da Andoaingo haurrek izan ditzazkeen arazoak eta antzemateko eskola programa bat. Eskolan ezartzen da, udalak bultzatuta. Bai, Anak adierazi duen moduan, 24.000 eta piko euro ditu partidan, bai, baina eske gure emendakina ez baita programa martxan jartzeko. Gure emendakina da eskolek parte hartzen duten gela bakoitzean tablet bat jarri behar dute eta tablet horiek diruz laguntzeko da gure emendakina. Eta gure ustez, zuek proposatu diguzuen 5.000 eurokin, ez da nahikoa. Baserri bidetan hobekuntzak, 75.000 euro. Landa inguruetan eta hainbat baserritarrako sarbideetan hobekuntza lanak egiteko. Legealdi hasieratik ari gara herrigunean eta landagunean bizi diren andoaindarrei zerbitzu parekoak eskaini nahian. Xumea bada ere, partida hau, ze berez xumea da, modu konstantean txertatu beharreko partida bat dela ikusten dugu. Urtez urte lan txikiak eginaz, azkenen irtenbidea emango zaio dagoen arazoari. Diru honekin ez ditugu bide guztia konponduko, por supuesto, baina esan dut, beharrak etengabeak dira eta pixkanaka beharrak asetzen joan behar dugu. Hau da, guk azaldu ditugun edo aurkeztu ditugun emendakinak, bada nondik kendu aurrekontuetan, zalantza dituzue, baina bada nondik kendu aurrekontuetan. Aurrekontu segurolak dira, inbertsio gutxi, gastuak puztuta eta sarrerak estututa. Guk irakurketa hori egin dugu. Ez omen da margenik eta urtero 2 milio inguruko remanenteakin bukatzen dugu. Horrek esan nahi du aurrikuspenak ez direla zorrotzak izan. Bestera batera esan da, aurrekontu proposamena ez dela beharretara behar beste egokitu. Badakigu, honek ez dizuela luak enduko, baina guri inporta zaigu eta asko. Gure iritziz, ezin dugu remanentetik gestionatzera jokatu eta aurrekontu zorrotzagoak egitea eskatuko genduke. Gainera, aurtengoa urte berezia deu, hauteskundeko urtea da, eta guztiok badakigu gobernu berria martxan jarri bitarten eta udaletxean aktibitatea hasi bitarten da bat eta beste, udaran jartzen gehala. Orduan, obrak ez dituzu aurrikusi, hemen, dauden obra bakarrak dira iaztik arrastaka datozenak, eta ez dugu aurrekontuetan ezer berririk txertatuta ikusi. Termino como he empezado, apostando por una forma de hacer política realista frente al ninguneo político en que hemos sentido en la presentación de estos presupuestos. Ofrecemos propuestas realistas y tangibles, todas ellas viables. Y viables, voy a decir por qué. Porque las sacamos de recogida de basuras, material de servicios, limpieza vía pública de fiestas, IBI urbano, Berchin, RMC de aceras y de partidas así, estudios y proyectos, comunicación, pabellón de servicios. De ese tipo de partidas es de donde sacamos el dinero. Kaixo, Atxaldeon. Cuando nos presentamos a las elecciones en el 2015, en la campaña electoral, mucha gente nos decía en la calle que teníamos que hacer algo porque el pueblo estaba muerto, estaba parado, no se hacía nada. Evidentemente, cada partido se presenta con unas ideas y con unas prioridades. Y a pesar de las diferencias,
creemos que tenemos que trabajar para negociar y llegar a acuerdos. Es lo que hicimos en años anteriores también, cuando el equipo de gobierno llegó a acuerdos con el PNV para presupuestos y nos admitieron enmiendas y nos adherimos al presupuesto. Los y las andoindarras nos pagan para que nos pongamos de acuerdo, para que negociemos, para que hagamos cosas para mejorar el pueblo. Y eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Mila esker. Bien, buenas tardes, arratsaldeon. Realmente, bueno, no sé dónde está el escándalo, es decir, la presentación de los presupuestos, en este caso por parte de EH Bildu, equipo de gobierno, Ganemos, Irabazi y el concejal no adscrito. Es decir, entramos en el juego de mayorías, como ha dicho la compañera. Recuerdo en el 2017 que se presentaron unos presupuestos trabajados por el PNV y el equipo de gobierno de EH Bildu. Nosotros eso, bueno, pues los analizamos, seguramente no quedamos totalmente satisfechos, pero sí que logramos incorporar a esos presupuestos pues a algunas cuestiones que nos parecían relevantes, ¿no? No sé, recuerdo el tema de la asistencia gratuita para las familias desahuciadas. Es decir, entramos en un juego de mayorías que es perfectamente comprensible. Por lo tanto, realmente, vuelvo a repetir, no sé dónde está el escándalo de todo esto, ¿no? En cuanto a estos presupuestos, pues realmente pues, estamos razonablemente satisfechos. Evidentemente, todo tiene una mejora, pero bueno, pues hay que ser realistas, las cuentas tienen que cuadrar, a veces pues para incorporar nuevas cuestiones pues hay que ver de dónde se sacan, si es viable, si es razonable o no lo es, pero bueno, en cualquier caso, en ningún momento se han presentado estos presupuestos, como se ha dicho, como una cuestión cerrada. Todo lo contrario, no era ese el espíritu. En cualquier caso, sí que creo que es evidente que no es así, ya que recogemos tres cuestiones que inicialmente no se planteaban, ya que nos han parecido que eran propuestas razonables y factibles, y también encontramos de dónde detraer, ¿no? Entonces, como ahora creo que tocaba la presentación de las enmiendas, las voy a nombrar así muy rápidamente. Estas son el tema de la poda de árboles, que había 8.000 euros, se incrementan otros 12.000 más y quedaría la partida en 20.000. La deducción sería del Departamento de Servicios. Asimismo, el tema del programa ISEN, del contrato del educador de calle, sería añadir a una partida que inicialmente ya estaba en 168.000, 5.000 euros más, porque veíamos que quizás pues, esa cuestión iba a quedar un poco coja, y bueno, por si acaso ahí están 5.000 euros más, ¿no? en la partida, que quedaría en 173.567 euros. Y por fin, por último, las mejoras en caminos rurales, que efectivamente vimos que había que implementar una partida que en este caso planteamos de 75.000 euros. Todo ello detraído del Departamento de Servicios. Bueno, orain bakoitzak aurkeztu ditu eta bere balorazioak egin ditu. Orain, bueno, eztabaidara iriki zabalduko dugu, eta bueno, ja hemen norberak alderdi bakoitza parte hartu nahi badu edo ez, baino lehen egin dan bezala, haunditik txikira ronda orden berdina. Bueno, bai, emendakinei edo zuzenketei erantzun aurretikan hiru aipamen txiki. Batetikan, bueno, batetikan ez dugula ulertzen ere aipatu dena aurrekontu itxien inguruan, pentsa ze itxita zeuden aurrekontu hauek, gaur
bi zuzenketa onartuko ditugula PSen aldetikan, eta beste 3 zuzenketa sartu dira, da 5 zuzenketa sartu ditugu, beraz itxita, zuek aipatzen dezuten, kontu badala, inondik inora guk esandakoan. Noski, gehiengo bat baldin badugu, eta gure programaren barruan aurreikusten baldin badugu, otsailean ekartzera plenora, uste dut hori, erakunde guztiek egiten duten prozedura badala, ez dago eskandalorik. Bigarrenik, harritzen dit, badagoalako desoreka bat zuen diskursoan eta gero realitatearen artean, zen badirudi hau desastre hutsa dela, baina gero aurkeztu dituzute 6 zuzenketa, eta zuek beste 4, esan nahi dut, egiten zuten diskurtsoarekin, espero genezaken hemen, bakoitzak 78 zuzenketa egitea, edo osotasunezko zuzenketak, azkenean egiten den planteamendu ere ez delako hain aldakorra, beraz horrek esan nahi du aurrekontuaren 85% bat ontzat ematen dezutela, ez, eta gero hirugarrenik esango dut, eta aipatzen dana gerakina eta hau eta beste, eta zenolako egoeran geldituko dan, ez dakit oso adibide txukune izango da, baina komunetan askotan jartzen dute kartel bat, ez, deje usted el baño como le gustaría encontrarlo, ez, pues, nik esango dugu gauza bat, utziko dugu udaletxea, uzten baldin badugu, guri topatzea gustatu izan litzeguke bezala. Eta uste dut, egoera ezin hobean amaituko degula agintaldi hau. Uste dut edozeinek amestuko lukela 2011an Nanakarrera alkatetzara heldu zenean gaur egungo egoeran topatzea udaletxea. Beraz, esan dut, egoera optimoan ez urrengoan uzten dugula, bai egoera ekonomikoan, zen inbertsio planei dagokionez. Beraz, esan dut, gerakina egotea, bai, egon daitezkero kalkulotan eta obretan eta jetxiretan eta barralako bat, baina dirua kutxan egotean nik uste dut hori albiste on bat dela guztientzat. Eta batez ere, udaletxa gobernatzeko ambizioa duena, uste dut egoera ezin hobean topatu dezakela. Hala ere uste dugu, gu jarrituko dugunez, ez dugula arazorik edukiko, baina hori herritarrek erabakiko dute. Zuzenketei dagokionez. Esan bezala, batzuk onartuko dira eta besteak ez ditugu onartuko. Saiatuko naiz erantzuten, badago bat, biei dagokien eta dela kale argiteriaren kontuarekin. Kale argiteriaren kontuarekin askotan aipatzen da, herritar askok esaten digute, entzun dut kaletikan esan didate, eta nik uste dut hori gaur ostegune izan da, eta pintxopotea egon da, pintxopoterako elkarrizketa bezala ondo dago. Baina da, udaletxeko organo gorena izan da, uste dut zehatzagoak izan behar garela. Eta orduan, jende askok esan dit, uste dut ez duele zertarako balio, eta zehatzak izan behar gara. 1.000 euro kalargiteriarako zertarako. Kalonjen jartzeko eta gudarien etorbidean jartzeko, horretarako ez dira behar 1.000 euro, horretarako behar dira 8.000. Orduan, guk esango dugu, zer dan aurre ikusten duguna. Guk 2018an, 2018ko martxoan, bukatu zen kale argiteriaren obra guztia. Hori izan zen, 1.133.000 euroko inbertsio bat. Eta horretaz gain, esan genuen argipuntu gehiago jarri behar dira. Eta zehazki jarri ziren, 37 argipuntu. Eta esango ditu gainera. Arantzubi bat eta 2, Alkartasuna 15, Dr. Guizi Agustin Leitza eskailerak, Ricardo Arregi atzekaldea 8, 10, 12 eta 14 zenbakietan 3 argipuntu berri, Ricardo Arregi 18 argipuntu bat, Agustin de Leitza 2 argipuntu, Goiko Plaza Elizaren parean 2 argipuntu berri, Kiroldegiko zubian 3 argipuntu berri, Agustin de Leitza Plaza 3 argipuntu berri, Kale Nagusitik Joakin Larretara 1, Lasai Etorbidea 2, Galardi atzekaldean 1, Errotagain 4 atzekaldean 1, Dr. Guizi 27 1, Mimendei Dr. Guizi gogailuan 1, Mendiola Sarreran 2, Miranda Pasalekoa Ezondo parean 1, eta Karrika Isturitza gaitxean 2, Kiroldegi Sarreran 3 proiektore aldatu genituen, Leizaur Parkean 2, Agustin de Leitza 7 behatzi, 2, Arrate Plaza behatzin 1, eta Gabriela Aresti 13 1. Denera 27 argipuntu. Gutxi gara bera, 37.000 euroko kostea. Orduan, 2019erako egin dugu aurreikuspen bat, eta aurreikuspen horretan da Gabriela Arestin 1, Juan Bautista Erro 2, Galardi 5 bat jarri nahi da, Galardi 8 beste bat, Martin Ugalde Italarramendi Burdina taldeak lokala duen inguru horretan 2 argipuntu berri, Martin Ugalde Italarramendi Hortz Klinika inguruan 2 argipuntu, Plazaola 2 aeka inguruan 2 argipuntu, Dr. Guizi Parkean 4 argipuntu, Santa Cruz Elizaren parean 1, Gudari Etorbidea Superramara 8 argipuntu, Kalonje gaineko zubian 8 argipuntu berri, Olagain eskaileretan 1, Plazaolan 1, Olagain eraikinean 2, N bat zubiaren azpian Bordaberrin 2, Berrospe txiki 1, Gudarien etorbidea 1, eta Makandida zebrabidea 1. Denera 41 argipuntu aurreikusten ditugu. Horretarako
gutxi gora bera 51.000 euro. Hala ere, ditugu estokean oraindikan 20 luminaria, gehi 50.000 euro ditugunak, daukagu 70.000 euroko balioa nolabait ere argi puntua jartzeko. Beraz, jendeak eskatzen du eta jende pila batek esan digu, bueno, pues nahi ditut ikusi, eta orduan, aurreikusi dugunarekin ez baldin bada iristen, orduan arrazoi emango nizueke, baina bitartean, aurreikusi ditugun 50.000 euroekin eta estokean ditugun 20 argiekin, nahikoa daukagu aurrera egiteko. Bi, uraren kontuarekin, ere biek aurkeztu dituzutelako emendakinak urarekin. Etengabe esaten dezute, hemen bazegoela plan bat 4 urtetarako eta ez dala bete. Hemen ez zegoen inolako plan bat 4 urtetarako. Hemen plen honetan eta ez zerbitzu batzordean ez dugu onartu 4 urtetarako plan bat. Hemen zuden bi proposamen. Eta bazan, ur kontsortzioari ematen diogu kudeaketa eta orduan berak egingo du 5 milioietako inbertsioak eta bestela zan udalak egitea mailegu. Ez orduan esan genuen, guazen egitea ikerketa batea, zer egin beharko luken udalak parekatzeko ur kontsortzioak egingo duen 4 urtetan. Eta orduan eskatu zen, zea tekniko bat. Eta plan hori, zan, 4 urtetan egin behartziala gauza pila bat, eta hori zan, 4 milioiko kostea, baina bakarrikan ur horniduran, saneamenduan eta ez. Eta lehenengo bilera egin genuenean zuekin, oraindik ere akordioak egiten genituenean, lehenengo urtean jasan genuen, hau ez da bideragarri ez, beste modu baten egin behar da. Eta ja lehenengo urteko inbertsio plan ere jetxe egin genuen. Orduan, argi zegon, hau etzela bideragarri, hau izan zen, ikerketat eskatu zitzainat indikariei parekatzeko ur kontsortzioak egin zuena, baina hau ez dago inunon hartuta. Hau ez dago inunon hartuta, hau etzan ez zerbitzu batzorretik kanpasa, ez plenotik hauzean estimazio batzuk. Eta horretaz aparte, jarri genuen inbertsio plan bat martxan, eta inbertsio plan horren arabera, esaten da, ez dala ezer egin edo gauza gutxi egin direla, baina jakin behar dugu 2015 eta 2019 urteen artean 1.900 metro tuberi aldatu ditugula. 1.900 metro diela kale txiki, 330 metro. Kale nagusia 630 metro. Ingurasutegi goiburura, inungo aurreikuspenetan ez zegoen zea bat, 330 metro. Joakin Larreta, 10 kandidan, 285. Pio Barojan, 25. Agustin Delitzan, 45. Eta Larramendi, 125. 1.900. 4 urtetan. Ni bakarrik handara matzat, 4 urte udaletxan eta 1.900 metro aldatu dira. Osa, zuek hainbeste urte da matzuena zenbat metro aldatu dira. 0. Orduan, 4 urtetan hau den egiten dugu eta gainera jaisten dugu 126 ur galera korrek suposatzen duen aurrezpen ekonomiko guztiarekin eta esaten duzue gainera ez dugula bete. Uste dut hemen bete dela ez, oso ondo bete dela. Eta horin bagaudela beste egoera batean, inbertsio plan hori beste modu batean garatu ahal izateko. Eta uste dut hori kudeaketa ona deitzen zaiola beste erakundeetan behintzat. Beraz, bai lehizotzeko eta bai karrikakoa egin behar da, bai egin beharko dira, baina proiektuak egin behar dira. Orduan, guazen enbizi proiektuak egitea zen proiektuak eta ondoren ematen den kantidadea edo aurreikuspenak ez dute zer ikusirik, zen karrikarako eta Sorabiarako egia da 140.000 euro bakarrik, 140.000 euro aurreikusten ziala, baina hori da ur hornidurarako. Baina ondoren proiektu egiten denean ere sartzen dugu saneamendua, sartzen ditu gauza gehiago eta orduan nigo egiten dira. Orduan gure konpromisoa zein da, egin dezagun proiektu hori eta ikusi dezagun zein dan bere kantidadea eta ikusiko dugu. Eta lehizotzekoarekin, antzeko gauza. Beraz, argiteria eta urarena, nik uste dut, erantzuna gelditzen dela. Eta gero besteak uste dut kimaketaren eta hori, Jorgek eta komentatu dute, uste dut izen programarena, uste dut zuen aldetikan hanka sartu zen utela zuzenketekin erakoan, eta gero ez onartzeak, eramate ditu gauza hori, baina azkenean egia da partida hori, 25.000ko partida hori, ez zegoela ikusgai aurrekontuetan, zegoelako partida kumulatu batean. Baina 25.000 euro da programa piloto bat, oraindikan argitzeko dago programa egiten dutenek tableta jarriko dituzten edo ez, argitzeko dago. Eta hala ere, udala jarri beharko balitu ere, hau da lehen hezkuntzarako dagoen programa bat. Lehen hezkuntzan Andoainen momentu honetan daude, 18 gela ikastolan, beste 18 lasaien eta 6 ondarretan. Orokorran daude 52 gela. Demagun, proba piloto batan ez dute dena parte hartuko ez, zen bestela ez da proba piloto bat. Proba piloto bat da, probatu dezagun ondoren implementatzeko, beraz. Baina demagun 52 klasek parte hartzera erabakitzen dutela. Eta tablet bakoitza, ez balin badiegu zea ez, gauza normalitua jarrita, 5.000 eurorekin egiten dugu. Esan nahi dut,
noagoaz 25.000 eurorekin tabletak erostea, ezin behar dugu hemen, ez dakit ze nolako planen egiten dugun orduan, desproportzionatua da planteatzen zenutena, ez? Eta bakarrik esan, onartzen degula PSek egindako beste biak, bat materiala eskolarra erostearena, iaz ere planteatu zen, iaz ez genuen onartu eta esan genuen zergatik, eta izan zalako plenoaren egun berean aurkeztu zalako, aurten ibiligia garaiz, eta uste dut, hori eman digu denbora gehiago ikusteko, eta martxan jarriko dugu. Egia da, jarri beharko dela martxan arautegia eta guzti hori, eta ikusiko dugu, zertan ematen den, eta gazteentzat etxebizitzetan alokairurako laguntza, gauza bera. Arautegi egin beharko da, ikusi beharko da, eta espero dezagun aurrera egitea. Uste dut dena gaude erantzundak, ez? Renfeko etxolarena, importante. Renfeko etxola. Egia da, asko kostatzen nahi zegula. Adifekin eta zehazut badakizute, tren bat egiteko ere zenbat denbora behar dezuten eta zenbat urtetako atzerapena daukazute, guri ere etxola bat jartzea kostatzen ari zaigu. Egin genien hitzarmen proposamen bat. Zan plen honek erabakizun etxola jarri behar genula adifen terrenoan. Eta orduan guk esan genuen, nola jarriko dugu gure ez den terreno batean. Egin genuen hitzarmen proposamen bat redaktatu zen, espedientean dago, eta bidali genien hitzarmen proposamen bat, eta esan genien, eta jarri nahi dugu etxola zuen makina jartzeko. Eta erantzun ziguten. Buenos días, En todo caso, y dado que está previsto proceder con una actuación en la estación de Andoain Centro próximamente, tomamos la decisión de realizar a nuestro cargo la colocación de un refugio de protección de la máquina de autoventa. Por lo tanto, no sería necesario celebrar el convenio. Abre paréntesis, no parece lógico que la corporación municipal vaya a realizar una aportación que tuviese una corta vida y la consiguiente dificultad de explicarlo cuando Hau, bidaltzen diguteia, 2017ko urriaren 20an, eta gero egia da, orduztikan esatikula, noizko jarriko dugu zute ez, esleiku egin behar da, noizko jarriko zute ez, eta orain esaten digute, datotzen zeatan. Gure ikuspegia da, edo gure ustea da, agintaldia bukatu horretik etxola hori jarrite egongo dela, baina ulertuko ez zuten bezala, udal bat, adif bezalako monstro baten aurrean, jaurlaritzari kostatzen bali mazaio, gauza beretarren oran bat, pentsa honen udalari, ez? Eta gehiago, etxola bat beraientzat interesa hondiozuna. Baina, kudeaketari gara, beraz, aurrekontuetan 25.000 euro jasotzea alperrikakoa da. Alperrikakoa da, orduan, martxan dagoen zerbaitetarako zertarako jarriko dugu diru gehiago, ez? Eta horrein bai, ez? Bueno, a ver, vamos a ir tratando de dar respuesta a algunas de las cosas que ha ido trasladando el portavoz de H. Bildu. Y quizá, como en estos casos suele ser a veces lo mejor empezar un poco por lo último, voy a intentar también seguir un poco de orden. Nos alegra mucho que saque el tema del agua. Nosotros no queríamos entrar en el pleno del noviembre del 2015 en el que se debatió aquí si efectivamente seguía siendo competencia municipal o si lo pasábamos al consorcio de aguas, pero ya que ustedes quieren, efectivamente, menos mal, y digo menos mal que entonces todavía teníamos mayorías y pudimos evitar ese, a nuestro parecer, de sangre que hubiera supuesto al Ayuntamiento de Andoain que dicha gestión fuera llevada a cabo por el consorcio de aguas. Como ustedes muy bien saben, los ingresos que suponen el agua para este ayuntamiento conllevan una fuente fundamental de ingresos que nos permite tener liquidez y sin el cual no sabemos muy bien cómo estaríamos trabajando en estos momentos. Y además de lo que es tener la liquidez esa de poder trabajar con ese dinero y gestionarlo en los intereses del ayuntamiento y de la ciudadanía de Andoain, está por descontado el hecho de que tenemos control sobre el precio que la ciudadanía tiene que pagar al agua. Y gracias también a que esa gestión todavía es nuestra y que nosotros podemos decidir los precios que va a tener que pagar la ciudadanía de Andoain, los socialistas hemos podido este año, como lo veníamos haciendo desde los últimos 3 años, presentar
enmiendas a las tasas para definir ese precio y hacer una bajada. Y bueno, esta vez tenemos que reconocer que bueno, se nos aceptaron y en consecuencia pues va a ser un punto positivo para la ciudadanía de Andoain en 2019. Con lo cual, hablar de buena gestión por parte del equipo de gobierno de H. Bildu, pues sinceramente pongámoslos con grandes interrogantes si les hubiéramos permitido hacer lo que ustedes querían hacer y bueno, acompañados de otros partidos que también votaron a favor de ceder la gestión del ciclo interno del agua al consorcio de aguas y dejarla perderla por parte del ayuntamiento. Por otro lado, nos hablan también de dejar las cuentas como algunos quisieran cuando llegan a un ayuntamiento. Desde luego, quizás era porque usted no estaba en el 2011, pero desde luego en el 15 no la hubieran dejado como desde luego a nosotros no nos hubiera gustado tampoco encontrarla en el 15 como ustedes pensaban dejarla. En el 19 ya veremos qué es lo que ocurre y, por supuesto, eso lo decidirá la ciudadanía de Andoain. Con respecto, ya volviendo al proyecto de presupuestos presentados, lógicamente no podemos votar a favor de los mismos porque no son los presupuestos que nuestro grupo municipal hubiera elaborado. Los presupuestos son mucho más que un estado de ingresos y de gastos, son mucho más que una suma de partidas y de programas. Porque en nuestro modo de entender es ahí donde se condensa la orientación y la dirección política y económica que va a querer llevar el gobierno municipal. Y desde luego lo que vemos en este proyecto no nos convence. Los socialistas no estamos de acuerdo con algunas de las partidas o los importes que se le han asignado y echamos de menos otras partidas, por ejemplo, alguna destinada, como ya se ha dicho, a inversión en renovación de la red de saneamiento y abastecimiento o alguna destinada a colocar más puntos de iluminación que, aunque le parezca increíble, pues siguen siendo necesarios y convendría implementar. Pero sobre todo, lo que no hemos entendido de ninguna manera es la forma de actuar de H. Bildu en la presentación de este proyecto de presupuestos. No hemos entendido, y ya lo hemos dicho al inicio, por qué en la comisión del 29 de enero no fueron claros, por qué no explicaron que habían sido ya elaborados junto a otras personas y grupos. Es verdad que en dicha comisión, de las 3 personas que tenían que estar de otros grupos, solo estaba una, pero bueno, nos pareció una falta de respeto a posteriori que ni siquiera le consideraran a él y ni siquiera pues, a la hora de explicar y de darnos a conocer los presupuestos no dijeran que él también había formado parte de ellos y había sido. Y desde luego, si le diríamos al representante de Irabaz y Izquierda Unida que eso sí nos parece un escándalo, sobre todo la falta de respeto que tuvieron hacia usted. Y también nos parece otra falta de respeto que se anunciaran los presupuestos diciendo que ya se daban por aprobados, cuando, bueno, pues pueden ocurrir muchas cosas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones también, y hasta el día del Pleno se puede decir que se tiene la mayoría, que se espera aprobar los presupuestos, pero no dar por hecho que los presupuestos ya están aprobados. Y tampoco hemos entendido, y de hecho menos lo hemos entendido todavía, la forma de actuar que ustedes han tenido a partir de que los grupos de la oposición que quedábamos hemos ido presentando nuestras enmiendas. En nuestro caso, lógicamente, voy a hablar con lo normal, es que hubieran querido reunirse con nosotros para negociar. Y en lugar de hacer eso, lo que han hecho ha sido enviarnos un mail. Un mail en el que nos decían, en primer lugar, con las enmiendas en las que estaban de acuerdo y las enmiendas con las que no. Bueno, hasta ahí, pues lo normal. Por segundo lado, nos decían, en aquellas en las que estaban de acuerdo, que ya lo ha dicho el portavoz del equipo de gobierno, eran las ayudas al material escolar y las ayudas para el alquiler para los jóvenes, que no comparten de dónde las financiamos. Y nos proponían otras fuentes de financiación. Hasta ahí también, pues relativamente normal. Nosotros habíamos elegido otras fuentes de financiación, pero bueno, como se suele decir en estos casos, por la paz una Ave María y que seguimos adelante. Pero claro, ya lo tercero del mail, ya en nuestro modo de ver, fue el colmo. Nos dicen que si no las presentamos el miércoles antes de que cierre el registro del ayuntamiento, ustedes las registrarán el jueves a primera hora, es decir, esta mañana a su nombre. ¿Dónde se ha visto esa forma de actuar? ¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro? O sea, ¿desde cuándo un partido
se apropia de enmiendas o propuestas de otros partidos una vez ya presentadas y las registra a su nombre. ¿Cómo que claro? Sí, explíquelo, porque desde luego, por más que hemos preguntado a compañeros, todavía no hemos conseguido entender. Menos mal, eso sí, tenemos que agradecer que se nos ocurriera salir en prensa y darlas a conocer a la ciudadanía de Andoain, porque si no también ya podían haber seguido y son capaces de decir que eran ustedes las que las habían presentado directamente. Ustedes han tenido muchos meses para elaborar estos presupuestos. De hecho, según ustedes, son el fruto del trabajo conjunto mantenido con otras personas y grupos desde la aprobación del presupuesto de 2018. Si a pesar de llevar trabajando desde febrero del 2018 de forma conjunta con otras personas y grupos, no se les ha ocurrido incluir en ellos las medidas que los socialistas hemos propuesto en nuestras enmiendas, lo siento mucho, pero no tienen derecho a registrarlas en su nombre. Esas enmiendas son nuestras y nosotros las hemos propuesto, las registramos y tenemos posibilidad de negociar, de llegar a acuerdos, de no llegar a acuerdos. Ahora, de registrarlas en su nombre, pues en nuestro modo de ver, pues suele ser más complicado. Y de hecho, aquí les cuestiono un poco a lo que decía antes el portavoz de Bildu. Si han necesitado casi un año para hacer los presupuestos, que son tan poco ambiciosos y que prácticamente incluyen gastos que hay que llevar a cabo sí o sí, ¿qué hubieran hecho en 3 semanas, que es lo que hemos tenido nosotros para poder presentar enmiendas? Porque a usted le parecían que eran 4 enmiendas que ni fu ni fa, básicamente. Pues lo que sí tenemos claro es que al menos los socialistas no aceptamos sus ultimátums. Y todavía tenemos más claro que no íbamos a dejarles que las presentaran como suyas. Y por eso, ayer, antes del cierre, las registramos en el ayuntamiento. Así, por lo menos, los socialistas hemos asegurado, por un lado, que todo el mundo sepa de quién es realmente esas propuestas, y por otro lado, y lo que es más importante para nosotros, su aprobación e inclusión en el proyecto de presupuestos del 2019. Pero esta satisfacción no quita que hoy denunciemos aquí, una vez más, su autoritarismo, sus formas y que traten de imponernos algo que es nuestro, que estas enmiendas son nuestras, aunque le haga gracia y siga exponiéndolo así. Como hemos dicho antes, ustedes llevan casi un año trabajando conjuntamente en la elaboración de este presupuesto. A la oposición, que no ha participado en ellos, solo nos han dado 3 semanas, que inicialmente fueron 2. Y encima terminan por querer apropiarse de nuestras enmiendas y registrarlas a su nombre. Bueno, pues como un muy buen amigo mío dice, a ustedes lo que les falta es cultura democrática. Su prepotencia y falta de escrúpulos es mayúscula, y ya ni se molestan en esconderla, ya directamente queda a la vista de todos. Una cosa es que cuenten con una mayoría que la tienen y otra es actuar así. Pero, en fin, cada uno sabrá lo que hace y cómo actúa. Desde luego, nosotros tenemos claro que estas no son formas de negociar y, desde luego, ponemos en duda si en algún momento han tenido intención de hacerlo. Los socialistas, eso sí, al menos seguiremos poniendo en evidencia y denunciando su comportamiento. Y una vez dicho esto, vamos a pasar a explicar las enmiendas y cómo vamos a posicionarnos respecto a ellas. En primer lugar, y por ir en el orden en el que se han presentado, respecto a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, decirles, como ya les adelantamos, que en principio la enmienda de otros suministros de alumbrado público también la compartimos con ustedes y en ese sentido pues vamos a votar a favor de ella. Respecto a la enmienda de mejoras de caminos rurales, no compartimos las fuentes de financiación de las cuales sacan el dinero para poder ejecutarla, con lo cual vamos a votar en contra de ella. Las ayudas de equipamiento del programa ISEN, es verdad y contemplamos, y así en la reunión que mantuvimos con los técnicos nos explicaron que sí que estaba metida efectivamente en una partida que a priori podía dar la sensación de que no estaba incluida en el presupuesto y que destinaban una cantidad ya importante para ello, con lo cual tampoco vamos a aceptarla
porque es una cantidad grande y además la restan del importe del agua, que consideramos que ese dinero sí lo podríamos destinar a otras cuestiones. Con respecto a la enmienda de la red de aguas Leixots, votaremos en contra porque supondría votar dentro de las fuentes de financiación está también una partida que compartimos y supondría la inviabilidad de una enmienda presentada por nuestra parte. En cuanto a la caseta dispensadora de los billetes del tren del Apeadero, pues, en fin, nos sorprende que todavía estemos con este tipo de enmiendas encima de la mesa, sobre todo porque ya en los presupuestos de 2016 el resto de partidos acordaron que hubiera una partida que fuera destinada a esto. Y bueno, no sé, en fin, las gestiones que han ido haciendo, pero la realidad es que en el 2019 seguimos con todavía este tema encima de la mesa. Desde luego, lo que está claro es que nuestro interés es dar respuesta a la ciudadanía, basta ya de pasarnos la pelota de unos a otros y, por favor, vayamos a hacer esto ya. Y en ese sentido, pues nosotros votaríamos a favor de la misma. Y por último, con respecto a la de Zuhaitzen Kimaketa, a la poda de los árboles, no compartimos algunas de las partidas de las cuales cogen el dinero para la financiación, con lo cual, pues, en principio votaríamos en contra. Lógicamente, las siguientes serán nuestras enmiendas y, bueno, como es de esperar, votaremos a favor de todas ellas. Y luego quedarían las 3 enmiendas que, claro, lo que decíamos antes, yo entiendo que estas enmiendas son del Partido Nacionalista Vasco. Ahora aquí las presenta EH Bildu, Ganemos, Irabasi, concejal no adscrito. Las firma solo el representante o el portavoz de EH Bildu. Bueno, en fin, no sé si la presentan conjuntamente, porque en teoría, aunque sea, pues podrían firmar por orden de cada uno de ellos y que así quede constancia de que están firmadas por todos. Para nosotros, desde luego, parten de la base y queda claro que son las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, entrando a las 3, porque como se van a votar, respecto a Kale Iztaitzaileen programa, la partida ISEN, como estamos de acuerdo en que se aumente un poco más por si hiciera más falta, en principio votaríamos a favor. Respecto a la partida de Herribideen Konponketa, vamos a votar en contra porque no compartimos de dónde se financian y además nos sorprende que vayan a quitar 70.000 euros de la partida de agua. En fin, ya nos lo explicarán. Dicen que no tienen 140.000 para nuestra partida de Karrika-Soravilla y que era difícil su financiación y aquí sin más pueden sacar 70.000 euros para eso. Pues utilícenlo también y así podremos avanzar en la red de abastecimiento de Karrika-Soravilla. Y por último está la partida de Zuhaitzen Kimaketa, que en este caso se destinan 12.000 euros y bueno, en este sentido nos abstendríamos. Muchas gracias. Bueno, Atxaldeon berriro ere. Voy a empezar por el final, un poco, aprovechando lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista, decir que coincido con su tercera parte del email. A nosotros también nos llegó ese email y coincido con ella al 100%. Es cierto que las enmiendas que hoy ha registrado el partido de EH Bildu y las ha sacado en prensa y ha dicho que son del PNV, que las aprueban ellos, perdón, pero al PNV no le han aprobado ni una sola enmienda, porque el PNV tiene sus enmiendas con sus modos de financiación. Y estas que ustedes han presentado no son las enmiendas del PNV. No, pero no aprobadas. Entonces, eso se llama, a mi entender, manipulación pura y dura y mentir a la ciudadanía con una jeta impresionante. Porque nosotros no hemos admitido ninguna de esas modificaciones. Entonces, lo que hoy ha salido en la nota de prensa es mentira pura y dura y manipulación. Así de claro, a nuestro entender. Y luego ya
Bueno, y evidentemente votaremos en contra por esa casuística. Y luego ya voy a entrar a comentar un poco, porque ja badira iaz ere gauz berdina komentatu genuen, ezinbestekoa da udal jabetzako den pabelloi bat erostea. Eta horretarako €1.000.000 estimazioa egiten badugu, erremanentetik ere asumitu daiteke. Azken bi legealdietan, pabelloiaren alokairurako erabilitako dirua erosketarako erabili izan balitz, ia erosita zan, osotasunez edo bukatzear. Operazio hori berehala egin daitekela ulertu arren, aurrekontuetan egokiago ikusi omen duzue alokairu partzial hori ordaintzen jarraitea. Hoi, udal pabelloiaren jabetzarekin. Ezinbestekoa eta beharrezkoa ulertzen dugu. Oain esango diazue, iaz plegu bat atera zala, plegua desertua geratu zala, bueno, igual plegua nola eginda zegoen, edo ze baldintza jarri zizkion pleguari udal gobernuak etzian egokiak. Igual beste baldintza batzu jarri behar zaizkio plegu bati, eta beste erabatea atera, ez dakit. Baina hoi beharrezkoa da. Diru pila bat joaten zaigu zerbitzutako pabelloiaren alokairuan. Hace poco ha salido en todos los sitios que el Ayuntamiento de Andoain ha publicado el servicio de limpieza. Y seguimos viendo que hay partidas para la limpieza viaria de fiestas. 6.000 euros, no es mucho, ¿vale? Pero la hay. Entonces, o hemos publicado o no hemos publicado. Porque hemos comprado una máquina nueva con baldeo para limpiar las calles y todo eso. Pues bueno, ¿o se ha hecho o no se ha hecho? ¿En qué quedamos? Beste partida bat ikutu duguna komunikazioarena da. Komunikazioari dagokionean ere, hauteskunde urtean gaude, berriro errepikatuko dut, eta jakinda udara arte edo udara ostera arte ezingo dela ezer egin, ez dugu partida osoa kendu, ez da gutxi gorik ere, erdira jaitsi deu, baina nik uste horrekin nahikoa litzatekela. Eta berdina gertatzen da proiektu eta estudioen partidakin. Zer da, oain geratzen diren hilabete hauetan edo oain arte egin ez dien proiektu guztik egin behar dira, o partida ila osotasunean mantendu nahi dezute. Horregatik, hortik ere diruak kendu dugu. Beste partida bat, diruak kendu deguna, izan da zaborrak. Zaborrak iazko diru kopuru berdina aurrikusi dezute. Edukinontzi marroia martxan dago, urte osoan zehar egon da martxan. Edukinontzi grisa ezarri berria dugu. Suposatzen da, hobera joango gehala, edo asmo horrekin jarri da behintzat, hobetu egingo dela, gutxiago kostatuko zaigula, eta horregatik ikutu dugu partida hori. Oain esan, legealdiaren bigarren zatian, plenotako gehiengoak aldatu egin dira. Eta behin da berriz esango dugu. Eta EAJ-PNV-ren babesi gabe ere aurrera egin dezute, EH Bildukok. Gogoan dut nola 2016 da 2017an aliatu preferentzialak bezala aitortzen zeniguten, oain aliatu exigentegiak izango gea, ze gurekin ez dezute ezer jakin nahi. Horregatik, udal gobernu honek ambizio gutxiagoko akordioen bila junda, beste zinegotzi batzuen babesa bilatuz. Gainerako alderdiei zor diegun errespetu osoz, esan dezakegu gauzak oso errazak ipini dizkizuetela, aliatu berriek. Eta gero, gauz bat komentatu bakarrik, esan dezu uraren plangintzarik ez zegoela, estimazioak zeudela, etzala inondik pasa,
estimazioa, prebizioa edo nahi desun bezala deitu, baina zuen aurrekontuei, zuek emendakinak aurkeztea, nik uste hor ageri eta oso nabarmen geratzen dela prebizio falta eta lanketa falta. Uste dut, hoi oso garbi geratzen dela. Emendakinak aurkezten dizkiozuenen zuen aurrekontu propioei. Os está pasando lo peor que le puede pasar a un gestor público. Tener dinero, tener presupuesto y no tener capacidad para gestionarlo. No tener capacidad para sacar proyectos adelante. Conformarse con que ya en 2 años hemos hecho suficiente porque hemos cambiado no sé cuántos metros de tubería, no creemos que es suficiente. Para nosotros, al menos, nunca es suficiente. Orduan, nik uste nabari den bezala, ezezkoa bozkatuko diogu aurrekontuari, zuek aurkeztutako emendakinei ezezkoa bozkatuko diegu, eta orain pasako dut esatea Alderdi Sozialistak aurkeztu dituen emendakinak. Ezezkoa bozkatuko diegu denei, lauei, baino nahi dut garbi geratu dadila ez dela emendakina beragatik. Emendakinekin ados gaude, ez daukagu inolako arazorik. Ezezkoa bozkatuko diegu erabiltzen dituzten diru iturriak edo partidak emendakin horiek finantzatzeko guk gure emendakinetan erabilitakoak direlako ere. Orduan, bakarrik horregatik. Nik itzen behar dute, erantzuteko gauza batzuk. PSen kontuarekin... A ber, hirugarren ronda bat egingo dugu, erantzuteko eta irutzen bazaizue, erantzunak orain beste hirugarren ronda bat, eta, gero bozkatzera pasako ditugu emendakinak eta bar. Bai? Baina hirugarren ronda egon daiteke? Zuk azaldutako emailean jartzen zu bakarrik 2 ronda zeudela. Ez, bigarren rondan egingo zela eztabaida iriki. Baina replikarako ere egon behar dela. Ez que garbi baina, bigarren rondan barkatu. Bai, bigarren errondan gaude, barkatu. Bigarren errondan gaude, baina ulertzen da ere, nahi badezute, berdin zaite, bestela buskatzera jartzen dugu, Por alusiones, hombre. Hirugarren ronda jartzen dugu. Claro. Bigarren ronda esaten duen, bigarren ronda eztabaida irikitzen zala, sin más. Claro, es que gauza batzuk interpelazioak egon dira, orduan interpelazio erantzun beharrean dago. Nik espero dut oraingoan erantzutea, gero jarraitzen bali madezute, gauza berriak ateratzen, nire, Horregatik esaten dut, Mari Jose, hirugarren ronda honetan, interpelazioak ere iriki zabaldu daitezke. Ulertzen? Ez, hirugarrena diot. Horregatik esaten dut. Hirugarrena interpelazioak hirugarrenean egin. Venga, saiatuko naiz borobiltzen, gero eta berriz ere gurtze baiazue, ez dut erantzungo. A ber, PS komentatukoari egia da pixat harrituta nagola proposamenen jabetzaren kontuaren gatikan. Ez dakite hemendikan aurrera asgaerekin proposatu beharko diren gauzak eta kanon bat ordaindu proposamen egiteagatikan. Ez nuen inoiz ulertu proposamen bat jabetza pribatua zuenik. Eta egia esan egin dizuegun mina zuen proposamena gureak egin nahi izategatikan, benetan barkamena eskatzen diezuegula. Azalpena oso sinplea da. Eta da, zuek esaten dezute, aurrekontuak itxita daude eta esaten dugu, ez daude itxita. Egin proposamenak eta ikusiko. Eta orduan, proposamenak egiten dituzu eta esaten dugu bitu. Proposamen batzuekin ados gaude, baina finantziatzeko moduan ez, eta esaten dut zergatik antzan. Zuek proposatzen zenuten, diruak entzea de ayudas extraescolares. Ayudas extraescolares, eta hori guri eske mingarria eta dena irutu zegu zen. Iaz ere proposatu zenuten.
Baina ni oraindik programa hau etzen existitzen. Eta orduan esan genuen, hau gure apostu bada eta hau aurrera doa. Eta aurrera egin genuen. Eta momentu honetan, aurten jarri dugu martxan, uztailean egin dugu ordenantza, jarri da martxan, daude 25 familia egiten dena jarduera, eskolaz kanpoko jarduerak, beka bidez eta zuek horretan moztu nahi dezute partida. Eta egia da, oraingoz, iristen ari garela, 4.000, 5.000, aurreikusten da urte bukaerarako pixka gehiago izatea, baina diru laguntza berri bat denez, 2019-rako jende gehiago parte hartu beharko du. Orduan, guretzako estrategikoa den proiektu bat zuek kimatu nahi izatea eta moztu nahi izatea, pues iruditu zaigu iraingarria, eta hori esan dugu ez, ayuda para material escolar, sí, baina hartuko dezute dirua hemendikan, barkatu, baina hartuko dezute dirua partida hauetatik antzan, guk hau ez dugu kenduko, eta berdina gertatzen da zuaitzen kimaketare, herribideen kontuarekin esaten dugu, herribideen akitena, bueno, pues ados gaude, eta onartu nahi dugu EAJaren proposamena, eta onartu ditugu zuen proposamenak, baina ez baldin badituzue diru partidak, finantzazioako diru partidak aldatzen, guk proposatu ditugu beste diru partida batzuekin, eta hori apropiazioa edo ze egite, iruditzen zait, ez dakik gurea kultura demokratikoa falta da, baina zuena uste dut, heldutasun falta bat badagoela afirmazio horretan zan. Bestela, esango jazuzuk zuek proposatu zutela PNV proposatutako berdina, argiteriarekin, berdina, 50.000-tik 1.000-ra, eta orduan ez dakit hori izan dan. Beraielenago proposatu zuten, beraz lapurtu egin dizute proposamen bat. Edo okerragoa dena, espioitza politikoa egonda. Andoain udaletxean espioitza politikoa zanpesek lapurtu dio proposamen bat PNV-ri. Uste dut hau ridikuloa dela, eta hau bai ez dela inun gertatu. Proposamena ona baldin bada, onartzeko prest gaude. Ez badezute finantzazioa aldatzen, guk egingo dugu. Eta onartuko da, aurrekontu hau, eta gu prentxabarran ez dugu esaten PNV-ren emendakinak onartzen ditugu. PNV-ek egindako proposamen hauek ontzat ematen ditugu, eta txertatzen ditugu aurrekontu proiektuan, eta finantzazioa aldatzen dugu. Ez dugu aldatu nahi finantzazioa, horien esango dizuegu zergatikan. Pues orduan, guk aldatzen dugu. Punto. Simplea. Uste dut, jende guztiak ulertzen duela, zuek ezik. Eta bigarrena, y esto es tema serio, dejar el ayuntamiento como me gustaría encontrarlo. Noticias de Gipuzkoa, febrero del 2011. Noticias de Gipuzkoa ez dute inoiz itxi, beraz uste dut ez dala susmagarria EH Bildurekin alako zabaduenik, ez? Eta hitz egiten du. Pero no todo, 2011, pero no todos son inversiones. Hay consistorios guipuzcoanos que se han visto obligados a solicitar préstamos a las entidades financieras para poder devolver dinero al Fondo Foral de Financiación, consecuencia del menor recaudación del territorio. En el caso de Andoain, cuyo alcalde Stanislas Muchastegui señala que el consistorio ha solicitado un préstamo de 4 millones de euros, de los cuales la mitad irá de regreso al mencionado fondo, un crédito para pagar el Fondo Foral. Y otra parte de ese crédito será destinado a diversas inversiones previstas, como la iluminación de la calle Mayor. Herri oso aldatu dugu 1 milioi batengatikan, beraz, kale nagusia aldatzea, pues izango zian, 1.000 euros. A Muchastegui reconoce que andamos justos de dinero para gasto corriente, es decir, para pago de salarios y contrataciones. Razón por la cual la Diputación solicitó al municipio que elaborara un plan financiero económico para el presente ejercicio y el siguiente. En esas previsiones se incluye la venta de parte del patrimonio municipal. Se trata de una decena de pisos en varias zonas de Andoain, inmuebles de hace unos 50 años que antes cumplían una función, pero que ahora no necesitamos porque ya hemos resuelto la cuestión de la vivienda social. Toma ya. O sea, 2011an etxegabetzeak egunero zeudenean, jendea etxerik gabe zegoenean, la izquierda se le ocurre vender patrimonio municipal para pagar nóminas. Eta hori da 2011an topatu zuten egoera. Eta egoera horrekin hartu zuten lehenengo erabakia izan zen, parar esa subasta. Parar esa subasta y esos pisos se quedan en el ayuntamiento porque es patrimonio municipal. Cuando tengamos dinero los vamos a reformar y van a salir en alquiler social. Eta hori da kudeaketa egitea. Eta ez olako txotxolokeriak esatea. Eta ere gehiago 2011an. Orduan, gero 2015an zintzan egoera, pues 2015an ziurrenik etzan egoera ekonomikoa oraindik oso ona izango eta udalan jarraitu genuen eta guztiz konpondu genuen, baina izan batetikan 2011koa baino hobea, eta gehiago esango dizut, eta 2015an ez baldin bazan hobea izan zen, zegoelako oposizioan
tripartito moduan funtzionatzen zuen hirukote bat zala PSE, PNV eta PP. Edo beto esan da, PSE, PNV eta PP-ren eta Asun Gerraren PPA. Edala PP baino gehiago. Gaur egun ez dakigu aurkeztuko dan berriro, baina aurkeztekotan jakineko nukez noren izenean aurkezten den. Beraz, hori existitu izan ez baliz, 2015an egoera asko zobe izango zen. Eta ondoren aldatu zen agintaldia eta gaur-gaurkoz esan dezakegu egoera ona dela. Beraz, horretaz hitz egiten egia. Todos los balances que se hagan sobre la gestión de Bildu o de H. Bildu en el Ayuntamiento de Andoain tienen que empezar desde aquí. De créditos para pagar nóminas. Horretaz hitz egiten egia. Eta orain, problema da que vamos a dejar demasiado dinero de remanente. ¡Oh! Bendito problema. Bendito problema. Ondoren ikusiko dugu, urtean nola dijoan, ze gauza den eta orduan diru egongo da, inbertsio gehiago ina izateko, lehizotzeko proiektua burutzen baldin bada, pues egingo da, karikoa egiteko, pero bendito problema. Bai. Eta EAJak esandako bi gauzak. A ber, pabelloiaren kontua. Bai, pliegoa bete egin daitezko beto. Está más claro que el agua. De hecho, desertua gelditzen baldin bada, pues evidentea da, hobetu daitekela. Egia dana da, iaz egin genula bukatu zen prozesua, eta beti ere sondeo bat egiten dala, eta ikusten da ze pabello egin daitezken, baina gero ezaugarri tekniko batzu bete behar dituzte, eta ez baldin badaude gure ezaugarri teknikoak asebete ditzaketen pabelloiak alperrikakoa dela gauzak aldatzea. Orduan, zertako ingo dugu pliego bat, pabelloi txikiago batekin ez baldin badu asebetetzen gaur egungo beharrak eta etorkizun labur batean edo erdi batean izan ditzakegunak. Orduan, gu esaten dugu, bueno, pues ikusiko dugu, guazen ikustea, ze beste aukera daude. Gero dago beste aukera bat irekitzen zaio udalari, eta da, Ilarramenduko desarrollo egiten denean, hor terreno eta partzela handi bat udalarena izango da, publiko izango da. Beraz agian, pabelloi bat erosi beharrean, egokiagoa izan daiteke Ilarramendi bertan udaleko terreno publikoetan pabelloi bat eraikitzea. Baina horiek dira aukerak, eta aukera horiek pues, ikusi behar dira denbora nola garatzen diren. Gauzak ez diren, desde luego, ezinezkoa dena da, otsaila bukaeran esateak entzen ditugu 70.000 euro batxilergo pabelloietik. Zan horrek esan nahi du, ekainan utzi behar degula pabelloi hori. Eta zer egiten dugu ekainan? Naiz eta pliego bat eginda, ez du denborik ematen orduan. Irreala da hortik handiruan moztea, eta badakizute, irreala da. Irreala da, orduan gauzak irrealak direnean, pues esan behar da. Eta proiektuak eta estudioak, errekerre, hortikan moztu nahi dezute, babitu, gaur goizan irigintzan onartu da, ez dakizte proiektu egitea, eta ja da 60.000 euro. Pues gilditzen da bestearekin, pues beste proiektu bat enkargatuko da, eta, de hecho, ja, 50.000 kentzen bali madegu, gaur goizan irigintzan onartutakoa, ezin da ordaindu. Eta gero honi, benetan, agintaldian ikusten daik ondo jundala, zuekin egia da oso ondo hasi ginela, 2017an ere ez zineten hain beharrezkoak, osa bazuden ja beste tala ere lehentasunezko tratu bat izan zen duten. Esatez dute exigentegia zeatela, ez dut uste exigentegia zeatenik, uste dute borondate politiko kontua dela egia da, eta bai esango izuet, ez zeratera inexigenteak ez dakit, Rajoirekin adibidez, eta horre kontuak errexago ateratzen dizkiozula Gürteleko jefeari, pues gu bezalako jende jatorrari baino hori zuen autua da, Nik uste dute Andoaingo aurrekontuak aurrera ateratzea gauza nahiko arrunta dela, ez da zer gertatzen. Orduan, adostasunetara iristea gu irekita gaude, irekita egon gera, eta horren lekuko da 4 urtetan, berriro dio 4 urtetan aurrekontuak atera ditugula, gehien gozoz, eta uste du guztiekin paktua lortzeko gai izan garela. Eta urarena bakarrikan esan, egia da kalkulo bat gaizki egin genula, eta sartu genula uraren fakturan 900.000 euro horiek, egon ginean faktura begiratzen, 812.000 euro horrein ditugu 2018an, orduan bezaren kontuarekin hor, akats bat izan genuen, eta sartu genula horre kontuetan, bezarekin, eta esan genuen osteaz, beza ez dugu zartan sartu behar horretikan, hortikan 70.000 horiek kendu ditugu, ondoren, herribideen adibidez egiteko, baina oso gaizki betze dizue, horrekin finantziatzea, bueno, pues, zen edezu esatea, baina herribideak egiten ditugunean, jendeak ez du galdetuko, eta partida unundik atera da esango du, oso ondo, eskerrik asko egiteagatik. Bueno, siguiendo con la ronda de alusiones, con respecto a la enmienda que citaba usted
que quitábamos la partida de las ayudas extraescolares, de los 6.000 euros, que les ha producido mucho daño, dolor, pues sinceramente que no les suponga ningún dolor. O sea, todavía creemos que no tienen casi ni esa capacidad, pero no se preocupen que no estamos quitando los 6.000 euros de esa partida. Como conseguimos hablar con la gente y tenemos el defecto de reunirnos con los técnicos y preguntarles, ese dinero también está incluido en otra partida, con lo cual no estamos quitando ningún dinero ni se va a poder dejar de desarrollar esa partida, por lo que además nosotros también esta partida no nos ha incomodado y no tenemos ningún inconveniente en que se siga realizando. Cuanto al espío político, el espionaje y todo eso que ha dicho, pues solamente le voy a responder con un refrán: se cree el ladrón que todo el mundo es de su condición. Ustedes sabrán lo que hacen. En cuanto a la iluminación, hablan de efectivamente que hemos pedido una subvención y se les olvida decir, y lo vamos a repetir nosotros, al Gobierno de España. Y gracias a que el Gobierno de España nos ha financiado, pues podremos devolver ese préstamo sin tener que pagar ningún tipo de interés. O sea que cuando nos interesa todos formamos parte. Me parece estupendo. Eso sí, yo no estoy aquí para defender a nadie y menos creo que a la compañera Asun Guerra, pero desde luego, y tampoco soy nadie para hablar en su nombre, pero sí me parece una falta de respeto mayúscula que sin estar esa persona aquí y sin tener la posibilidad de defenderse, se metan ustedes con ella y hagan algún tipo de apelación. Me da igual que sea en un sentido o en otro. La persona no está aquí y no se puede defender. Automáticamente, mayor respeto para los que estamos aquí y para los que no están. Y bueno, efectivamente luego también parece que ustedes lo hacen todo fenomenal, lo hacen todo muy bien. Ya hemos dicho aquí hace un momento que si les hubiéramos dejado en el 2015 haciendo las cosas tan bien, hubieran privatizado la gestión del agua y la hubieran pasado al consorcio de aguas, con lo cual efectivamente ustedes lo hacen todo fenomenal. Y en cuanto a parar, claro, empezaron tan bien que pararon a Azpicola. Fíjate tú si paramos bien y si hacemos las cosas bien. Tuvimos que pagar 40.000 euros y seguimos tramitando y estando en juicios tras juicios tras juicios. O sea que eso de que hacemos todo bien, pues quizá también cada uno podemos estar mirándonos lo que hacemos. Gracias. Bueno, hirugarren txanda hartuko dut nik ere. Hitz egin duzu orain zure interpelazioan Ilarramendiko gune hori orain garatuko dela, bertan pabelloi bat. Hitz egin duzu martxoan akaso Renfe Adifek etxola egina egongo duela. Ea gai garen martxoan bukaeran biok jun eta bilete bat hartu etxola hortatik. Ea gai garen. Orduan esango nizuke arrazoia zendu, baina ez dut uste, hori gertatuko denik. Hitz egiten duzu eta dena hitz egiten duzu etorkizuneaz. Ez, aurrekontuak dira orain, momentu hontan, urte hontan. Osea, ez hemen 3, 4, 5 edo 6 urteari begira. Aurtengoak dira. Eta aipatzen duzu emendakinen kontuak inta, ez dituzuela EAJaren emendakinak onartu. Textual, irakurriko dizut. El presupuesto incluirá varias enmiendas de todos los partidos con representación municipal. Entre estas se han aceptado 3 de las presentadas por el PNV. Textual, gaur goizeko notan. Gezurra galanta. Berriro ere. Gezurra galanta. Bueno, emendakina bozkatzen hasiko gara. Sarrera edo registrora sartu dien orden berberean, horiek izan du dira EAJak aurkeztutako 6ak, gero PSek aurkeztutako 4ak, eta azkenik Bildu Ganemos irabazi eta zinabazi atxikituak aurkeztutako 3ak. Banan joango naiz, bai,
aberez gehan pixat nasten. Beraz, lehenengoa, bozkatzera jarriko duguna, EAJak aurkeztutakoa, otro suministros alumbrado público, 50.000 euro txertatzea, 100.000 euroko partida jartzeko. Aldekoak, kontrakoak, jarraitzen dugu, EAJko emendakina, mejoras camino rurales edo herribideak, hobekuntzak, partida 0 dago eta 75.000 euroko txertaketa txertatzea, aldeko botoak, kontrakoak, Hurrengoa, EAJak aurkeztutako ere, ayudas ekipamento programa izen, 25.000 euroko partida txertatzea, berria jartzea, aldeko botoak, kontrakoak, Hurrengoa, EAJkoa, baita, Rezaguazte Leizotz, 310.000 euroko partida sortzea, aldekoak, kontrakoak, Bildu, PSE, Ganemos, irabazi eta txikitu zinegozia. Kaseta dispensador bilete estrena pedero, 25.000 euroko partida sortzea, aldekoak, kontrakoak, eta azkenekoa, EAJak aurkeztutako emendakina, zuhatzen kimaketa, 8.000 euroko partidari, 51.000 euroko partida gehitzea, guztira 59.000 euroko partida sortzea. Aldekoak, kontrakoak, PSek aurkeztutako mozioak, emendakinak, hasiko gera, la compra de material escolar en comercios de Andoain, para las familias, sortzea 15.000 euroko partida sortzea, aldekoak, kontrakoak, baitare PSeren emendakina, ayudas para el alquiler de viviendas para jóvenes Andoain. 25.000 euroko partida sortzea, aldekoak, kontrakoak, Bildu, Ganemos, irabazi eta txikitu gabeko zinegozia. Kontrakoa, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV.
PSE-rena, emendakina, 50.000 euroko dagoen partida, beste 50.000 euro txertatzea, guztira 100.000 euroko partida sortzea, aldekoak, kontrakoak, eta azkenekoa, okerrez banao, karrika sorabila, urroiteriari, 0 partidarik ez dagoela, eta 140.000 euroko partida sortzea. Aldekoak, kontrakoak, zinegotziarena. Azkeneko hiruak, EH Bildu Ganemos irabazi eta zinegozi eza txikituaren emendakinak, aurkeztutako emendakinak. Zuhaitzen kimaketa, dagoen 8.000 eurori, beste 12.000 euro txertatzea, 20.000 euroko partida sortzeko. Aldekoak, kontrakoak, editu zait, altxatu ez dutela, abstentzioa. Abstentzioa? Gabeko zinegotziarena. Kontrakoak, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV eta abstentzioa PSE. Horrengoa, partida kalezitzaileen programa, 168.577 euroko partidari, beste 5.000 euroko gehitu, guztira 173.577 euroko partida sortzeko. Aldekoak? Kontrakoak? Eta azkenekoa? Vale. Bai, eta azkenekoa, esan bezala, sortu partida bat, 75.000 eurokoa, herribideen konponketarako. Aldekoak, kontrakoak, ja azkenik onartu diren emendakinak txertatuko dira aurrekontu proposamenetara, eta beraz, horiekin guztiarekin, bozkatzera jarriko ditugu 2019ko aurrekontu proposamena proiektua. Aldeko botoak, kontrakoak, aurrekontuak onartu egin dira. Aldeko botoak, Bildu, Ganemos, irabazi eta txikitu gabeko zinegotziarena. Kontrakoak, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV eta PSE. Jarraitzen dugu, barkatu.
gai zerrendarekin. Presoen urruntzeari dagokion mozioa. Bai, mozioa aurkeztu dutenek, ez dakit beraiek aurkeztuko. Bai. Bai, atzaldeon. Bai, atzaldeon. Matilde Arribillaga senaren familia ordezkari bezala, naiz, gaur egungo presoen zenide eta lagunek plenora edo osoko bilkurara aurkezten dugu testutxo hau, bere onarpenerako noski. Presoen urruntzeari dagokion erakunde adierazpena. Aurtengo otsailean Matilde Arribillagaren zenide eta lagunek honako hauek erarazi zizkiguten. Otsailaren 18an, 25 urte beteko dira, Matilde Arribillaga Olasagastia andoaindarra, trafiko istripuz hil zela Gasteizko parlamentura atarira zijoanean, zeinean Euskal Presoen eskubideen errespetuari buruz eztabaidatzekoa zen. Gainera, pasaden apirilaren 18an, Arabako Batzar Nagusiak presoen urrunketa politikarekiko ezadostasuna azaltzen zuen mozioa onartu zen. Hitzarmen honekin Euskal Autonomi Erkidegoko 3 batzar nagusien akordiora iristen gara 2016ko abenduaren 14ean Gipuzkoan eta 2017ko ekainaren 7an Bizkaian onartutakoen ondoren. Egun berean, hau batez onetsi zuten Euskal Autonomi Erkidegoko sindikatuek, ELA, Comisiones Obreras, UGT, SK, Steilas, N, Hiru eta Itxaide. Gaur egun, Andoainen 3 familia daude, Andoaindar daude presoentzako urruntze espetxe politika eraginpean. Hauetako batek, 23 hileko semea, istripua izan zuten bizita osteko bidaian urtarrilaren batean. Joan etorriko 1326 kilometroko bidaian, hain zuzen ere. Aurreko guztia kontutan hartuta, talde sinatzaileok, Andoaingo udalbatzak onar dezan aurkeztion dugu honako erakunde adierazpen hau. Erakunde adierazpena. Lege orokorrean askatasunak kentzeko zigorra betetzean deserrotzea saihesteko ezarritakoa kontuan izanik, zigor horien bergizarteratze printzipioen arabera, Andoaingo udalak adierazten du ez dagoela ados Matilde Arribillaga Olasagastik hainbeste borrokatu zuen urruntze espetxe politikarekin. Alde horretatik, etaren indarkeriaren behin betiko etenak irekitako garai berriaren barruan, uste du espetxe politika berri bat behar dela, hain zuzen ere, presoak zigorrak, gizarte eta familiarroak dituen lekutik urrun betetzea saihesten duen politika bat. Zeinak erraztuko gaitu, bere zenideekin harremana izatea, bere seme-alaba adingabeen ongizatera begira, eta horiek gurasoekin egoteko duten eskubidearen alde. Besterik gabe. Sí, vale. En primer lugar, por aclarar, que no se trata de una declaración institucional, sino de una moción, que luego si no la señora alcaldesa ya lo explicará, ¿vale? Antes de nada, sí queremos agradecer a los miembros que presentan esta moción la reunión que mantuvimos con ellos, ya que nos permitió explicarles de primera mano nuestro posicionamiento. Los socialistas hoy no vamos más que a ratificarnos en una posición que muchas veces ya hemos hecho pública y que hemos suscrito en otros ámbitos institucionales, en otros ayuntamientos, en juntas generales y en Parlamento Vasco, y que incluso figura en el acuerdo de gobierno suscrito con el Partido Nacionalista Vasco en lo que se refiere a las políticas necesarias en nuestro país sobre memoria y convivencia. Lo hacemos además, como muy bien dicen en su moción, en un nuevo tiempo, abierto tras el cese definitivo de ETA, tras su desarme y su disolución en mayo del 2018. Para los socialistas, sin duda, fue una noticia importante que esperábamos hace mucho tiempo, pero que llegó tarde. Llegó tarde para miles de víctimas, para asesinados, agredidos, amenazados, perseguidos, acosados,
Para todos llegó tarde. Los socialistas siempre tendremos presente este pasado para que no haya olvido del sufrimiento vivido. Pero también diré que miramos al pasado para construir el futuro. Y en ese futuro debemos avanzar también en lo que respecta a esta nueva política penitenciaria, para que se ajuste a lo previsto en la Ley General Penitenciaria sin excepciones. Desde el anuncio del cese definitivo de ETA, que no olvidemos se produjo con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en Euskadi, a través del Lehendakari López, los socialistas ya pusimos en la hoja de ruta la necesidad de una nueva política penitenciaria. Pero no nos equivoquemos. Una nueva política penitenciaria conforme a la ley nunca es un premio, porque aplicar la ley como principio sin excepción ni arbitrariedad refuerza al Estado democrático en la autoridad ética y política que exige su funcionamiento. Mirando además al futuro, debemos construir una memoria colectiva e inclusiva que se base en lo que realmente ha ocurrido. Y eso no lo podremos hacer si algunos se empeñan en blanquear lo que ha pasado. No podemos pasar página con el argumento de que hay que mirar para adelante. Precisamente pensando en las futuras generaciones debemos pasar página, sí, pero como hemos dicho muchas veces y como dijo Gorka Landaburu, leyendo lo que ha ocurrido. Las generaciones futuras deben conocer lo que ha sucedido en Andoain, que hasta hace muy poco se mataba por tener una determinada profesión o por pensar diferente. Y así, según lo ha recogido la Asociación Argitus en el informe Hacia una memoria compartida, 8 personas de o en Andoain vieron conculcado su derecho a la vida. Y debemos decirlo alto y claro. David Salvador, Ignacio Olaiz, José Díaz, José Ramón Ansa, Francisco Javier Ansa, Juvenal Villafañe, José Luis López de la Calle y Joseba Paragazotundúa nunca debieron ser asesinados. Ninguno. Estos 8 asesinatos nunca debieron producirse y no tuvieron ni justificación ni sentido. Y esto también debe ser dicho por todas las personas que estamos aquí, por todos nosotros sin excepción, sin miedo ni complejos. Ahora el reto es la convivencia y por ello debemos seguir trabajando en ella, pero recordando. No nos podemos permitir ser un país sin memoria. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber para con aquellos que nos fueron arrebatados de una forma tan injusta y tan cruel. Muchas gracias. Bale, beste parte hartzerik ez badago, bozkatzera jarriko dugu, bai argitu mozio badala eta ez erakunde adierazpena, besterik gabe, txikikeria da. Aldekoak? Hurrengoa, alkatetxaren ebazpenen berri ematea. Zortzigarrena, zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea. Eta bederatzigarrena, galderak, eskaerak eta proposamena. Bale, azkeneko puntura iritsi gera. Luze jo du, baina bukatu baino lehen beti bezala gaur publiko badula eta baitari eskintzen da herritarrek mikrofonoa, galderak eta eskaerak eta erreguak egin ahal izateko. Bestela bukatutzat ematen dugu gaurko plenoa gogoratu, leheno hasieran ez dut esan, baina bai aipamena gaurko plenoa normalian ohikoa izaten dira azkeneko ostegunean, hurrengo osteguna inauteriak hasten dira, eta horregatik aurretu da. Baina inauteri berezi dira, 40 urte betetzen dira, Andoainek inauteriak ospatzen hasi zirela, eta inauteri espero dugu gauza bereziak eta egongo dira eta bertan parte hartzea. Animo eta mozorrotu alde zutenak.